tiap pitau tua di dia itu angang ini hadir bangi tapi tiap mau bagi yang kena barang salah lain malaikat gas kajaji tuang apa na lewaron lagi nak kana tuntut ay baji bawanas de kasi tutu yang kabunat nasan ni bangin ang panamanangnya salah sigit de tutu jin remo dari tena jaya na ko kana pa contoh jin jo dia kana nyo mati apa lasoy kasi ngikat tituan ang jurong kaya niyalle kakamami mamin nyo ni kana nya mati dari subang yangang acara mairatir di Bontoramba kelurahan Bontoramba dia katanya masih kemenakannya bupati kecelakaan tolmin 2 hari setelah lebaran digimpesit tongir pingkap ya meninggal dunia juga istrinya patah tapi kuasa Allah Ta'ala anak nanti nasi kali loko nama nasi kede dan dia ini usianya masih sangat muda juga pala 4 todong ya kan itu kalau tidak salah ingat namanya Pak Alam Satomo Karensore dia juga kecelakaan jarin jo matea tina na ni kanay karate montoro jiron tina jan tuna niyalle te pogo na mano pen rate apa pogo rate kasur lagi pun na jala nagimate di apalagi rate montoro pade sige ti ta picture banga ta blinta motor ka ban na motor karate minta kacikor karangang jomi jadi teki pacapa mana keki mai di atas mobil, di atas motor, di atas pesawat, di atas kasur, di atas apapun. Ingatlah mati. Ingat mati. Karena mati bisa datang kapan dan di mana saja engkau berada. Ya mintu mati na takulian di kalupai, pa itu punanya totat liwat-liwat talasa nan ne kupainga goy orang mati ya egang. Gasingka mati ko na tasapit yung atano ya kan kandan ne mati ako natin ato na baji ane pasyapangan ne balas kinto kandan ne mati butuh persiapan parali tawa ribo ko kanjong ini kamalakan jangan sampai mati pinampa jain kana we ustaz karen deh ngapa nyo nakamadudu batin na mati ko doon bukan ngapa nakanahede manasano ko din yung ngalle ustaz bukan na napulok ka na kama inakanaka niya kanyan na mati bukan na kaun to sala ngapa ko sala sos ka na ngapa natin ang pisang kanya ano ko diya po na niya dya ka inakanatena nyo kuchini kanano ko diya kung ngapa pa nusot takam piti kana kanain kana no koding ngalle ane tanja na to nakana kuchini ustaz tasapi-sapi gimatana iyo nampan unti-unti kalin na ustaz ay may mitray ko gigin na karingin ano erok kamatong ito kapala erok at riba kung najarin no koding yung ngalle na kaning apapay nga pa nakamadudutan nan na kung kano'y po nakamadudutan nan natiyain to no koding ngalle nga pili pa yung ustaz kodi batinan ngalle nakana nga pa no kodi batinan ngalle sampang kodala jadi pun nerok ke mati bajit teko kok dah lagi betul masa kok dal penampala mati bajit ke pokoknya siapa yang tak mau bertobat dari hidupnya kodal sampai mati kodal yakin mati kodal ditanya mau ke mati kodal aku tak mau jangan jadi orang kodal betul tidak ajari itu bajik itu panggokanta bajik itu amalatta insya Allah mati bajik kipa siapa yang mau jemput ki baik-baik penutuko dalaki puner kini jemput segam bajik jari kita tu baji te kami bateno la mati bajik pun na carano pasadia bokon salai anto tau ni jemput ka tergantung jingkaninai contoh menerilino pak bu mana po yung polisi jemput kita to bajik kita na to na jemput salah-salangki nakibasa to nya na jemput polisi basa to nya na jemput tentara sampamanya may ceramah misalnya di 726 atau di Kodim atau di Polres atau di Kodam pasti tentara jemput ka ang kamana to tentara batu mai mana nya po si ria si tire anya jaya pala gerak ta batu na ribala ano tena na garat ta kamatongi tantara tena na lulusu kamana bari salan na loyo ji assalamualaikum Pak Ustaz ku kana nampang ko naman to tantara loyo kam ternyata man lagi seke padahal rikan turu nanyo de napa binagana kamanana
kau jemput Pak Ustaz. Siap. Ada. Sigalin na batu balak ko. Assalamualaikum. Ya. Batu ko mari balak ko gora-gora mo kanyo kana. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Tena nagupwali langsung asulong ka na bro ya. Sigaret tayo tahu. Iya kan? Lu mau gibat tumay pa karena to baji na jam. Jam pukasar rimanya na teno guminawang na dipacay ke got ngari ganter kan. Salah sigari kan suruh ceramah sampeang. Jok batu may baji gibatay ko na jam pu tama giri balat te sapatu na ba na pasuluk pa. Koso na. Lay bakan nyo ko dong kutuwa kisulu na pasuluk nyo kuso. Kanan nyo nampa pa ipan suali pa ipantarang asim matutina pa nasuluk kuso na. Tak kalau kan nanti may pasulugi kusot taga tinaman ka pa ka kutuwa oy pantar mi suali. Ano nanti may pasulugi kusot tak dengar tawag ka suali kusot suali te na jari tertama bukan. Padahal sampai dulu sih jalan kalau senyum mempong kan dekat mini suruh jemput suluk nih sesana gorong suluk kenapa tak habisin kusot. Iya kan. Coba bayangkan ini bana tantara mamu. Nampaknya nana tas seri main jemput kak punani jemput kak. Ruan jos tiri kayak sep atenden istri. Bahaya dia baluk-baluk aja. Nya tatel. Nampak nakawalaman to nga nagana bahaya no tas ka punaga pa niya ngapa-ngapaan rio luang ikatin sampean. Na rio to nasungke nga pakke buot. Nya puna to baje kini jempu. Na rio to nasungke yan. Silakan ay Pak Ustaz. Nah ika iya ka mana to silakan aja. Naik mempo bagaimana Pak Ustaz? Kencang apa pelan? Perstawa dakwah mo. Nya pilih mana Pak Ustaz? Agin na karaeng atau agin na Japanga? Kukara penatian nya na bosi, angin na mo karay nga. Na masun Ustaz, panay ka caya. Ingka puna bosi, angin na Japanga. Masun Ustaz, panay ka caya, papajapa siya. Nakara por mente pa Ustaz, tena no pore, kamu memantongin jiro katalla saka. Napajap kami nyo to, batu menjoran dipersilahkan ke Senan, disungkang pakai motor, silakan turun Pak Ustaz. Sudah sampai, dijemput lagi dengan baik. Puna tuh ba? Tuh baji. Coba ben puna tau salo memang to mo ko ni boya. Salamit rekuk gigin na polisi yang boya ko. Kenapa ko ni buntul nalikana na lari ko. Tena nalikana assalamualaikum. Basta baji-bajikan na check na na polisi. Na lari ko. Aseli maribo ko kapasitol rasi pelur. Amin de mami na panangan natin aja patin aja ko. Apa? Naik rio to tena nalikana silakan naik. Nampelak kadang-kadang nalikana pasimpa. Irate tak buang. Apa na nisongkean ko pakai buot tanau to tira pakai buot ng jempuk ko. Pilat nagana palang-palampa puno ta rimba ponino ribaw ko. Batu mari kantor katin nga silakan turun nampa pilak kadoro na ditindrangan na. Dari pasimpa panay di patindrangan panaw ni. Tahu ngapan nyo? Tahu ko dal. Ini logikanya. Iya kan? Seperti itu logika penjemputan. Penerok kina jemput malaikat ke sedang baja. Jari kita tahu ba? Tu baji. Tatanazzalu alaihimul malaika. Alla takhafu wa la tahzanu. Wabasiru fil jannah allati kuntum tu'adun. Apa ibat tuana Ustaz? Kipilang ngeri baji-baji. Tatanazzalu alaihimul malaika. Nautusut rioleng tunaung Allah Ta'ala malaikatna. Punna tahu baji lanian lenyawana. Malaikat siapa yang diutusnya? Tongang kana malaikat rahma arena. Untuk apa ini utusu? Naung kitna bisik-bisik kiri toli kananta. Allah takhafu wa la tahzanu. Tiako malat, tiako bata-bata. Maka tinasan na nyawanya. Karena niya mo pasangan kana tiako malat, tiako bata-bata. Bata-bata. Jadi naik lakwak-kwaya. Ya kan? Inay lajoja. Nanakana mo tiako malat, tiako bata-bata. Nakawarak baji mana? Misalnya lanyak bantuan nomor de saya nampaniak utusan dapat desa main kana pawang yan kana sanna mo bente ko bata-batai. Sanna mintu tena mana jana bentulu. Kana magana sa rito nya mangano manton nya sanna mago. Te ko bata-batai kunan ni pantong bugianong depa. Ika penatena mari di.
Katena to nakabus ko kulo ni sare. Ya tonji siratanga. Kama tong ini ni batuari maleka punala mate. Tena nakabus na batui. Ya tonji bajika. Nailang may ko kaung kana jangan bata-bata kuna kodal ke. Ya kan jamaah sekalian. Makanya puna jari tu bajikin nyaman tu malaikat membisiki kita ko malak ko bata-bata. Jadi sanang nyawana naulan yalle. Tena na kuayan, tena na pitiro, ribat-ribaki, tena na joja tanja, na sananton minang sikit-sikit, la ilah, la ilah. Pada akhirnya ni pacini kami gambaran na suruga, tak muri-muri. Inay mo tau tak muri pun nanya ni pacini keng yale panya na ngaiya. Contoh misalnya pun na bene la mate, nampaniya ki maleka kami pacini kang ibone na suruga, kaniyan ni kala nugapay. Misalnya seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, selama ini kurang sanatong iro na maki bulay gak lampan nyori. Toh, mingka apa daya uang suami tak mampu. Sanatong iro na kodong mingka tena na mampu. Akhirnya ne bayi niya sanas sak barat. Tena to manajay caritaan na riburat nena. Ang kana apa jintu kate. Jomay tawag ka na nga simbolin na benin. Saan nang inaong iya ko do? Punapa ni baliang alhamdulillah, punapa yung tena alhamdulillah. Mano tumay bulay Jakarta jaya, mas Jakarta. Yang penting at cilatong ikunyi, salatnya napake. Sabara, akhirnya sampai mati dia bersabar, tak menyakiti hati suami hanya karena emas. Narakat nyawana batu mi maleka kampacini kang ingkanan jaya disurugan natayam mau kukarainya bulain 30 kilo. Maka tena na makamat kalaan nyo beni alamat na bulay 30 kilo ni pacinikan. Bagaimana ibu? Senang? Senang? Dapat emas 30 kilo? Senang? Rano jaki? Tingkah laki apa inyo? Ya kan? Artinya apa? Cuma kabar gembira. Akhirnya ibu ini meninggal dalam keadaan tersenyum. Laki-laki misalnya sabar dengan istrinya yang ada. Ya tomir yatinna nakana mana penjai bainega katena tongang gak gangin mak naribala. Jaina jabaine punya tena tongang bete punya na mak naribala. Jaina baine nyamai donggo tena bete donggo na mak naribala. Jaina nyamai rupa tahun nyamange baine corotolin na tena tombete corotolin na mak naribala. Dia syukuri istrinya, dia bahagia bersama istrinya. Nah urus siaga bajik bainena. Maka ketika dia meninggal dunia atas izin Allah, lipat joget-joget kami bidadari itu nanelele nyawana. Atas kesabaranmu menghadapi istrimu. Ya tomi pendonggo bainenu punya corotolin na kuru-kuru ang ipuwing. Mingka sabarat jago. Jo sambinay ngapa ko? Ni pacini kang samben apa? Bidadari cantik joget-joget karena selamat datang, selamat datang. Maka tena na tak murid pula isigi po. Bayi ni cantik ang jampuki. Yang penting sabar. Nama bulan ni. Nampak sigapan tu. Urak ni panai tensi bayi ni kuru-kuru. Jadi pun nasi buntu lu kamu tuh miul nadari sakit dari cua landas mamai aji nih ratu nasi kerokin jadi Allah deh mana tuh nabok asing teh mau kanu pamak mengilai dan dengan wahai sayang kedemi cintaku padamu kentutmu pun wangi bagaikan parfum alala cinta ponger Kalina siyalle mari di anu tina nya nalopo sa randa tu bunarangan itu. Inilah sekarang mana tapa aja silumulumuan baki asihina siguratnya si benia. Iya kan? Sudah ada sabar. Kita tak pernah yakin bahwa apa yang aku dapat itulah yang terbaik sebagai pemberian Allah. Syukuri dan jaga. Ibu, oh ibu, eroki mate baji, eroki jingin tamu suruga, teyaki kuru-kuruan burat nenta,
pun nabajik kit riburat nenta ibu nampak kijagai sambayanta kijagai auratta kijagai puasata. Pilihlah pintu surga yang ibu inginkan. Katimamu tiap milai pintu surga kimai kiro antama. Yang penting jangan koro-koroan sama suami. Hah? Tekit jay dudu buntulu punas sidalekang ki burat nenta. Jetombak bayi nentu sagin na nyindir ka. Tena jana pala mingkan nyindir ki. Salamen konon dena nyindir mintu. Pajit aja tombak lihat dalasan. Ayan jawab ni balik mesin dugurat. Pero ngapa minyo tawa ya upa na tawa. Podi na judi tanalang ngirik karek. Amo kamal mesin na jawab mal mesin tawa upa na tawa jari bayi niya. Yan ang pali burat na yun nakarakan tak lito makanya yun ang panabiniyang ko. Nagulit capel aja ko. Yung kanipilap-pilang ngeri jeron rin burat niya. Yang mali televisi na ganun jo buat televisi baru sini juga televisi ning ka lumpos yun na ban upa na tawon jet jari bayi ning ka paburat ni kaman ane burat ni na sana nung sa ni si kalin na bayi ning jubal liyam bumburat nin sana bayi nin sana burat ni na to sing kana apa tunusan na to na mali televisi kan upa na tawa baling sin televisi burat nin balik kadir upa na tawa balik kadir ang ngapa tunusan na nanipagan naman nyuruh bak leyang. Burak nena tos sing apa ngarang apa kok. Buali bini nena kan tolo apa kamu tuh mau nyantak keluar cekan kok. Tanjak natong kok. Inilah jangan jadi seperti itu kalau kita mau jadi perempuan yang masuk surga. Teki kampanye penero kisalama ibu. Karena je longo-longo tak kulen tambah di surga ibu. Penting jaga sambayanta, jaga pakaianta, bajik makin riburan nenta insya Allah ikat temame tiang milai karena kira yang timungan surga eruk kipangoloin tamak di surga. Ingkat paling batalakan tu kate, iya netak syarat terakhir kah. Jadi baik-baik di kulit sambayang. Bajik je bangun, mingkan je capilana bawana mari burat nena bala nakimenggo maman sini ibu na aku bawa ibu enak cuma na lampat deh kasing kalana niya napakurumar burat niya namanya enak kena sa prungas apa kan tuh na lepas sifat mentong niya kutay nakasyak bat benen si pagak murung-murung nampak burat niya na napakam tiya kikadet niya tao disuruh nyombari paran na tao bayi niya disuruh somen tu burat niya pamatitinggi na harganan tu burat niya. Ya bayangkan, kada aku lagi sujuk mari paranta tahu, baik bene ni suruh sujuk mari burat nena, mingga dilarang ki. Coba pamatilah diri nanti burak-burak nih, mingga kau burak-burak nih puno ku angka-angka kamu mana tu, mau tak liwat-liwat dulu, karena mana tak apa tahu Kadang-kadang ngapa kok kemana ngewa rongannya kok, tenak kulegang menya. Pacini kantongi kasih sayang nuri benen supaya nahargai ko benen no kama mai pak mana nih kekurangan na benen ta alu si me cara tapaingan ki di apal lime dawa-dawa na tak jur celana parah gitu apa kan tumai batenu pau na sadar natin na tersinggung mana tumai no kana aja sayang kenapa ki nah karena barangnya mini kananya garam berio dengan nuale sayang. Nah karena tahu mentu benen, apa ke saya nak aneh rasanya, masya Allah. Coba-coba saya, anyaman na cetla. Mana nak coba mana, kanu parah saya, karena tuh mungkin, oh parah lagi bunda kamarnya. Nah kan tuh aku kana garam beriodun na jahit. Enggak teh, namun nak tersinggung na sadar, karena parah lagi gangan na. Karena jangan sampai kok dokternya na sengaja na parah ki. Coba kan beri pilih panupi manaki. Apa susu na palugangan dari paskip pasusu acek legangan dari tuli mana got non cek layak ke pasusu tahu nih tak jadi ngapain pun parah ya apa-apain kan seperti itu tema kok ni cala duduk kok dong kan tungan ko kana tung tu ko bene patas ako no bene yang na mana paluwag gayang kau kanu ngasih kapan kau citlaya satu karung nasa ringkam mo si karung tanang panang tena jantu cuma tak gak nagak nih kapasusui ya kan jangan sekalian
Talanya nakulan ni pagaman yung meninta ko dong. Diyan yung meninta na harga itongki. Apal lumena mutu umpajana. Kata mama mengerti. Kanto na mutu kapepe lungan. Iya kan? Apal lumena gita. Te bagi laroy pa. Kanu berasak mata manton na palun tu. Kata ay bawa kan tu palun na najaga ito se sasabi to se patoy mi kau pe motor na pikrito kana puno na tumay po nga ne karo to mi poy. Sana kina na pikiri ko do. Dari pun na may sikali-kali jamay mutun kan ren asalat ya mama gi bu angkana si bulam magi nagantaw na sa ingkan ren mutun nutan nangangi. Kalampo kapag gosip punerate muring rin. Ikumporo ka. Karena tombek ini na panay yuri nga. Nampak lampak bicara di sirin na tawa. Agang ngagana kan yung may nagang bicara kana makin nami palu na bunarak kama napa bilupa na kana kare kapalu apay motor kebase kan remutong misen nagapamurat neno saya naglampayak gosi apa nugapanya rentang suruga tay maras ba oh masuk surga senang kang hati suami. Ibu pekerjaan nangi Pak Mait na atim na berat nenta. Kita sebagai suami juga bikin bahagia istri kita. Jangan mudah saling menyakiti. Kan seperti daripada jamaah sekalian nalipillah ta'ala salah si renta ng pamasinisa salat kalian apa poy tak natongin to may ibu-ibu iya pa siya nangarupuara at lese ajalo pinsangi punna motera mo buranin apa po kamana pinsang ko tino harap iya to motera pinamburanin ng pandaparapa sana kung inadahin ko apa nungay siga mampu na chipuro mano uring aga talo kesok pa kung ay buranin ko apa nungay punna motera may to selantino ngoromoroy misi nang pamate ngarutongin na padingkulay gordengan. Aku tak rela hidup sendiri. Tanjak na tangka. Gaya na gibase. Ya. Pagabiris-biris juga si Gamang. Coba bayangkan. Akhirnya apa kajari? Sana tong tak liwat-liwat ni rutong ngising kan nangay burak nina. Ratun na tala sak nu parutus ji, nu padudut ji, nu piji ji pun na capek. Ya tau? Atun na talas. Nade apa na prutus mana nyuri na cakap berat nena na lengasin no salah kita tahu pa manyo berat neno manyo ka parluan na nyumeri luang asentongi katina to na bajan tu punan yang ngasin ko ibu nang panalampa pilisian ng paningan na pamalisipat pero ang ngapa mi karing kamu tu mamin kana iya to na tomon to na boli untuk kaparaluan na nalian to magi kaparaluan ta te mo pem buyain yo na boli ka anyo ka de na tong buran ni no mak na ribalag to punan ni kana pak boyan doe ya manton bay ni paling pandra boyan doe ka man rungana kasoro ka kupau tungi pode nga rongana kasoro ka korang rungana pen korang make plastik na buntul ni pun na yang boya ini ni kana pa boya doe nomor 1 nagapede na din nailala ni dumpit nalalanduri na bolit na hindi ko rin kanton jab-jab din laalam niyo nasaan tama na pasik obi si kalin nasasa nagapan yung dumpi ka iya pa na maring ngochi nagapan yung dumpi ka nakochi nga singi kabo susuburo na teyaki kaya man kang ini dumpi ka tigin niya ganggu bonina anade nakochi nga si nang pamay na pawan na kanaday dapat ka uang di dumpit tae doi apa njo dai naga nama mo den na doi cilakan tu nangapa doi cilakan naga na tau mo den ka jadi sana apa ta cilakan kan ugat pabi ayo te yaki punnan tu anu tena nalle yaki tian tu hatta te yaki alle itu sama namanya mencuri kilok takinjo deh na burat nenta puna kama yang penting anja burat ne pakamaya tena jana na boli ngasih dua kari dompet na ya kan karena to memang burat ne mana pa malipicing yang ngasih perkoci kay
Ane salah nih kamayan nih teh yaki. Kata burak-burak nih, jangan seperti itu. Kau punya tanggung jawab terhadap istrimu. Kau akan ditanya di hari kemudian. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tugas anu kau burak-burak nih ya. Aboya kau papi dalle untuk lana balanja benenu siagan anaknu. Jadi pun nak ngepako doe saretongi benenu belanja. Teko bulik ngasengi riko cikanu. Kajulay tawang ipunero pa nga mali chamba ng pami marang-marang ka na dahil pamali chamba. Ya kan? Niya pisintuanan no ng pamahir dalegano nga na pamali kopi, pamali gula. Pasti siri-siri ko kasih dia. Belanja hari-hari untuk keluarga supaya tena kilamur asika dosa. Kan hati-hati. Suami tak bertanggung jawab kepada istrinya dituntut di hari kemudian. Istri yang durhaka sama suami dituntut di hari kemudian. Susah gila salama. Makanya para lunya dibahas ane ka kehidupan sehari-hari tanda. Puna nyo mani kana sambayang ka nyata mi pangkano kewajiban mutlak. Cuman jelas kuliah panraki sambayang ane sana para luna dibajiki. Kesehari-harian ta. Pero benega singko pakai nga ibu. Punan nyo waktu may tamaria lalu kita kali-kalimana din tanang pagigana pagmupura nga desa yang guys untuk minyak dosa aku. Wah, tira na juli kalimana to burak nenta. Salita limana burak nenta kau menutak dalam purungan pamupulang. Masuk no. Limana to burak nenta. Mana pun setiap malam kita pegang tangannya nang pegang ki pamupura nga desa yang guys ini selalu minyak dosa aku. Yo, baji na. Na to bini pun disuruh kamu nang lagi saway kamu mah. Kaburak nenta. Nang aja dosa aku. Masuk no. Nukanan nyo nutin pakakan pida nuno dosa. Nasi kamangan tunak orang-orang kamatom barat cungat lepo ka. Aduh sewantu. Na ikaw mintu tao po na bicara dosa nun burat nen. Dona. Kamanang nganda ng burat nen nugat nugut juga. Ano ginay? Ano nindang tuwa liya. Dari natang burat nen san mga ganat tidak bayar doy bayar lagi. Lele na unto nyo ni kan reng kari mo kachikor niya. Coba bayangkan itu. Ini jamaah sekalian. Nakanaan ni Pak Ustaz anjing apa ka? Natamarin ni Pak moro-moroy ka. Dede. Ampan nagburak na kamu kana ngapa? Nakanakatera ni Rojan nang Pak Ustaz. Terus sinampe belang isu, sinampe lampang minro tayo kabuntulan. Kung kanapa tak lampang minro kakao na motor gitu na to nuli Pak Jan dari Pak moro-moroy. Na mantang puna sa moro-moro taon dengkay. Tahu-tahu lah mantang puna ni Pak moro-moroy. Ina lang mantang nang kabaten ko moro-moro ka tinaman to sa Pak May